Over come up. Please. Please. Look at Dennis. Look at Dennis. Look. Save this. Imamelodi Sundowns izodlala umdlalo wabo we-CAF Champions League second leg neqembu lalapana ke eBotswana iJwaneng Galaxy. Emva kokuthi ke kwi-first leg iSundowns yawina ke ngo-2-0. Lo mdlalo loyo uzokwazi ukuthi uthole ku-SABC 1 Maseligamenxe lona ke ihora lesithathu. Kanti ke iMamelodi Sundowns ke mayisuka lapho izodlala ke neBaroka ngomhla ka-9 kuJanuwari, bese ukuthi ngomhla ka-16 kuJanuwari bazodlala ke neSuperSport United. Leyo mdlalo ke leyo yombili kuzabe ke sekuyona ke imidlalo ye-DStv Premiership, bese ukuthi ke mayisuka lapho ke ngomhla ka-19 kuJanuwari iMamelodi Sundowns ke izodlala neBloemfontein Celtic.